Kinshasa umusirikare yasabiwe gufungwa imyaka 10 azira gusomana yambaye impuzankano ya gisirikare y'icyo gihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump ntiyumva ukuntu atemeye kwiyamamariza manda ya gatatu. Naho muri Kenya, umwana w'imyaka 9 yatabaye abari bagiye kugwa mu mpanuka birangira yiswe intwari. Mukomeze kubana natwe, ndabakunda cyane kuri Hilka TV Rwanda. Turi hano ngo tubane mu bintu byiza byinshi kandi biryoheye amatwi. Icyo usabwa gusa ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment, hanyuma ukajya ubona ibyo tukugezaho umunsi ku wundi. Yes, reka nongere mbahe ikaze mu biganiro byacu byiza kandi biryoheye amatwi. Muzajya mugenda mugezwaho umunsi ku wundi nk'uko bisanzwe. Umusirikare wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Adjudant Sarah Ebiba wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga nka Ebajara yasabiwe igifungo cy'imyaka 10 azira gusomana n'umukunzi we mu gihe yari yambaye impuzankano y'igisirikare cy'iki gihugu. Ebiba n'umukunzi we biteguraga gukora ubukwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka n'umusibejo. Mbere y'ibirori babanje kujya muri Raw Studio i Kinshasa kugira ngo bahafatire amafoto n'amashusho ateguza ibihe by'ingenzi bagiye kwinjiramo by'ubukwe. Ku itariki 24 z'ukwezi kwa 10 n'ubundi igisirikare cya RDC cyamutaye muri yombi nyuma y'amashusho agaragaza Ebiba ari gusomana yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Ubu aracyari muri kasho y'ubushinjacyaha bw'igisirikare cy'iki gihugu. Ubushinjacyaha bushinja Ebiba icyaha cyo guharabika igisirikare cy'igihugu no kurengera ku mabwiriza y'ubuyobozi. Ibi rero ubu bushinjacyaha bubihuza nuko yasomanye yambaye impuzankano y'iki gisirikare, bukanasobanura ko ari we wakwirakwije aya mashusho y'amasegonda 25. Mu rukiko rukuru rwa gisirikare, Ebiba yavuze ko umufotozi wa Raw Studio Yannick Kayembe yiyemereye ko ari we wakwirakwije amashusho n'amafoto ye ku mbuga nkoranyambaga nk'urubuga rwa TikTok agamije kwamamaza ibikorwa bye bwite asanzwe akora bijyanye no gufotora ndetse no gufata amashusho. Ebiba ukorera mu rwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza arirwo rwitwa DEMIAP yabwiye perezida wiburanisha ati icyaha ni gatozi bwana perezida, sinjye wakwirakwije aya mashusho. Ubushinjacyaha bwa gisirikare bwashimangiye ko Ebiba ari we washyize aya mafoto n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga, bamusabira igifungo cy'imyaka 10 yose. Biteganijwe ko umwanzuro w'urukiko umenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu munsi wa gatatu cyangwa se ku itariki 29 z'uku kwezi turimo kwa 10, aho biri buze kumenyekana niba koko umwanzuro wafashwe ushyirwa mu bikorwa cyangwa se niba ahanagurwaho icyaha. Perezida Donald Trump ntiyumva ukuntu atemereye kwiyamamariza manda ye ya gatatu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko atumva ukuntu atemerewe kongera kwiyamamariza manda ya gatatu, avuga ko ari ibintu bimuteye agahinda gakomeye cyane. Aganira n'abanyamakuru ubwo yari mu ndege Air Force One ajya muri Korea y'Amajyepfo kuri uyu wa gatatu, Perezida Trump yagize ati mpagaze neza mu bijyanye n'ikusanyabitekerezo kandi murabizi nkurikije ibyo nasomye, ndabizi ko ntemerewe kongera kwiyamamaza ariko tuzareba uko bizagenda. Biteye isoni. Itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika risobanura neza ko nta muntu wemerewe gutorwa inshuro zirenga 2 ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mwaka 2017 kugeza mwaka 2021 yakunze kugaragaza amagambo y'abamushyigikiye bamushishikariza kwiyamamariza manda ya gatatu, nubwo we ubwe atigeze abyemera cyangwa ngo ayihakane mu buryo bweruye. Hari n'igihe yagiye yambara ingofero z'umutuku zanditseho Trump 2018 cyangwa se Trump 2028 isobanura umwaka w'amatora wa perezida utaha muri Amerika. Mu bakurikiranira hafi ibikorwa bya Trump hari n'abavuga ko bishoboka ko uyu mugabo w'imyaka 79 yakwiyamamaza nka vice perezida mu mwaka 2028, aho bivugwa ko vice perezida uriho ubu J.D. Vance ari we wakwamamaza cyangwa se wakwiyamamaza kuba perezida w'iki gihugu. Gusa ku wa mbere tariki 27 z'ukwezi kwa 10 uyu mwaka Trump ubwe yamaganye aya makuru. Ibyo muri Amerika nta wabimenya, reka tubitege amaso.
Reka twigarukire muri Kenya. Umwana w'imyaka 9 yatabaye abari bagiye kugwa mu mpanuka bituma yitwa intwari. Boniface Njoroge w'imyaka 9 wo mu gace ka Muranga muri Kenya yatabaye abantu 9 bari bagiye kugwa cyangwa se gupfira mu mpanuka y'imodoka. Uyu mwana yatabaye aba bantu ubwo imodoka yararimo we na se na nyina ndetse n'abandi bagenzi yaguga mu mugezi wa Kiyama, we akabasha guca mu idirishya akayivamo. Uyu mwana yahise yiruka ajya gushaka ubutabazi hafi aho, babasha gutabara abantu bari muri iyo modoka. Icyakora aba bantu bahageze basanga abantu 6 barimo na se w'uyu mwana Paul Karanja bo batabashije kuharenga kuko uyu mwana yagiye gutabaza imodoka yatangiye kurengwa cyangwa se kurengerwa n'amazi. Nyina w'uyu mwana Alice Wengeshi yavuze ko abonye umwana we asimbuka ava mu idirishya yarazi ko amubuze, birangiye atazi ko ahubwo ari we ugiye gutabara ubuzima bwe. Polisi yo muri aka gace yavuze ko abakomeretse bahise bajyanwa ku bitaro biri hafi kugira ngo bahabwe ubutabazi bw'ibanze banitabweho nk'uko bikwiriye. Nshuti bakunzi ba Irika TV Rwanda, iyi nkuru y'iyi ntwari y'imyaka 9 gusa yo muri Kenya yitugejeje ku musozo. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane, mwebwe ukanda subscribe, like, share ndetse na comment, dukomeze kubana mu biganiro byinshi biri imbere. Hasta la vista, hasta la mañana.